Hi everyone. Ngasi afa mana pakora thongdoine. The machan na sida leire. Janam leire. Bay leaf leire, ginger, aduga morok leire, aduga sina besan ni. Se sinjita sinse hanas mana siglaga thambani. Sida ahambada jira hape tuka tum nasana changenga hapiu chamas amamuk adum hape morok tuka haldi powder tuka sina sing sai sitlaga thamgiba singdo stop chala an aduka sina kaino sutha di yam hape ade kitang khaktani hapte se tuka last ana thum hape ro tuka se huzi fazana mix tawbira yani se huzik aduga ngahak asi kano mix tawba matungda aduga ngahak thambiu yani tuga sise jang da hamna ba alu sibale re already boil tawba alu ni sise hana makku khotoni almost yarni pakora se ado huzuk lak thoni hawni manam kunum sisi as tanne it's ready. Selere pakora do harni. Tuka sida sai boil to ba alu do mako khokna sida lere. Tuka huzik asise masala add ta silani tuka alu se paste to thoni. Wow, chamuch amma mo hapage ka. हल्दी यहाँ पे तुका जीरा से चम्मच यहाँ पे कैसे हैं से हैं यार बायना इसे हम कटरा यम तो खाया रो यार इतना से हो जाएगी यार नहीं
दुगा सिसे ngahak paste tawraga dum ngahak thammani bora hoba lore hoji khang sare aduna nam badara janam hapani duga sina passport hanselani belly hapselani दुगा सिंग हपचलनी अदुगा फजना ब्राउन शेप लाको फोदा फजना हाक फ्राई तवरनी दुगा मो अतेपा लास्ट ला कइनो मो अकंगबा अतेपा हापा मतुंगा दुम अकंगबा मुका हापे इट्स सो टेस्टी हौजिक यारनी अदुगा हौजिक अंगासाइगे आलू पेस्ट तौर थंगिबदो अदुदा हौजिक Five minutes matong dum ising asaba ka add to salani hapchalo so high flame to ba yani हौजिक यारनी मिनट मंगा मुक ngahak sawalaga aduga hौजिक pakora hapsalani aduga minute 10 muk thammaga aduga fajana sawraba kanda aduga flame off tawirani bora sa khoi masin chuba or bora kana mani ahum mari manga hatti ko aput satte ke दुगा लास्ट थुम ऐड तो सलानी हौजिक यारनी आफ्टर 10 minutes मतुंगा से almost it's ready अदो हौजिक असिदा हौजिक लास्ट रे धनिया ऐड तो सलानी दुगा हौजिक फ्लेम ऑफ तवरनी इट्स रेडी दुगा हौजिक हा कुपसलगा मिनिट मंगा मुक कुपसलगा थमनी